Mbunge gya Tigania East nibamenerete boka kawira Mwangaza ni miariere ethirito agitambia ati Seneta Kathuri Murungi na nenkero milioni 100 kenda gutigira kweberwa ta gavana wa Meru wa Kariba bakiuga gutio kuje kawira ari na bubwa ugambi bubo bwawe akimuria gutia atongeria bange John Thiga na ripoti ije. Kariba kuma ntere mwanya cegicio bunge Tigania East ibebumirite kumeneria ura wari gavana kaunti Meru no Kagwira Mwangaza no ntuba kuthiuruka Meru yonthe akimenagiria Senator kaunti Meru no Kathuri Murungi akiuga na nenkero milioni 100 ndigatetheria gutanguria Kagwira gitini ta gavana na arabaurite Kagwiri bwega igwe na gitiyo na atongere barabangira mono Kathuri na kuwa na nenkero milioni 100 tena prove kunenke milioni 100 na imakosa wita kwairithia mwana muntu mirigo na achoka eta kubwithia drama ciawe akiona na kiabura Kathuri akuona mirigo ya milioni 100. Kathuri ngwe yawe ne oversight na ari na aki ya kuthingatana na mbeca cia Meru County bora ikuritangugi kembeca ira cie ya Kathuri no eta agasaina na ragi treasury kenda ciomba ne gukinyila gavana cia distributed ndene ya county na raibatire kuritangugi ito muromba no ntunengirwe etere kesi yawe mbere thire yarombe gite na kwenda kuromba gite wananchi bakamwathuranira kethe abamwa kana batimwa ito kuromba kawira watira Kathuri nthoni aritire antu ba Meru ngugi bura kuona ibwe yagirite ngui yawe ne oversight na aritire ngui yawe urauma gitine no ntutabu yaira oito kuromba na heshima rinene menyera sana Kathuri heshima Kagita wakarabarombete Kathuri woyo tigira na kurumira gitewe kuya Senator mono bakiuga Kagita kari munini wa speaker no akyo giteke ari na munini wa mutongere wa Nthiguru kithurwa kindi kinetie mwanka kinya munini wa mutongere wa Nthiguru na ku Kathuri menya getomore kuromba ite bingi na rumire wagu kenda gete kinya nkuruki Kathuri akathwania gintu kingi turenda rombe giteke mwaki ya Senator nikiendarie turia Meru buri kuoneka ndene national map tumba kuoneka na by the way temu chatho kuna giteke deputy speaker giteke kiari na muntu atwa kindiki akiya kwa kinya waziri na mwanka ya kwa deputy president ko itu kwenda tumunengera opportunity ngi yabura kithure airo antu baba mwera maitaele nyuma yuara eta mwanka kinyara kinyete kinya batu Kathuri tumukurie tugaturia tukaria tukinjira antu betu owe yake na mutiatho ya kwanje ba kuromba they cannot fit at all no ntoke akwa ile the trend kumare mambiriri bamwe ikabaije kubangacia mamno lakini Kathuri no atije mandu aiche kurutira ndu ngwe no baita ngwe bwega endere bwana Kathuri hatu kwira kitiko kya Senate niyo kiratu akuge kwanira na niyo kubwira 2027 tukwe kura no ntotie muntu ngombe kya kuthuranira Ameru bro thuranira kitine kya Senate reporter wa weekend kuma ntere Tigania mbeta wa John Thiga.